yayibe seyiyakhehla ngoba seyiphelelwe isikhathi salobuntombi kodwa solokude kayithatha ibito ngekuthi ingcice seyigcugcile solo ilapha ekhaya kubo ingcuce vele ngumuntu longanamngane umuntu nje lesekengcela isikhathi sebuntombi solo lona lonemntwana akasiyo ingcuce ngumshwedla umntala kanye so unemntwana lo muntu kodwa solo la ulapha ekhaya akusho mine ke kusho lele bethala amagama kusini kagogo wakhe umntwana kusekhaya lakhe lesibili khala kubule kucala ngilele khaboyise khala lakhe lesibili ngilela kagogo wakhe uyaphathwa kahle umntwana nakagogo wakhe ngisiphi lesizathu lokungazela umfati na umcithe nebantwana la ekhaya ngoba phela abantwana abangene ekucabaneni kweni nicabene ngaleli nicabene ngawo uma kwenteka into lenjalo laba khabolo makoti befute ngabe bayaya yini le kuyova ukuthi noma nethu uthi somcoshile ngoma bavele bamukele lokulaba kuvaka nakaqoshwe umfata ke idahamba edwana utahamba nale kamchubile afika abeke loludzaba lolushidiyo le ukuthi lo muntu ucithelwayo bese nalaba bayawuvisisa ukuthi sibona uyaqhamuka umuntu uqhamuka nanangumntwana sinatha sitoti vela kahle ngoba isididile lenzaba akathi njengekona bese uyaqhutshwa uyona umuntu nihlale phansi naye nimkhulumise phela sengumntwana endvelo lo la ekhaya nihlale phansi naye nimkhulumise uyona nihlala phansi naye nimkhulumisa ligama lo ngalisho entombini emfatini kumadima nje kusuku angisamfuni ukhamba diplomat yawo sizathu sekuthi ungahlukana nemfati umcithe sekuthakatha emntini wendvodza yesiswati kude umfati lo nenyanga le yakhe leyatwa nguye kunenyanga yale ndvodza awunobe sothi uthakathile kanti phela nivumeleke noma umkhanza soyachela nje abaleni kufuna ubandodwa utithobe ngoma nivumeleke usebenzise umthi la noma siwasho ungakamtsheli umuntu lonaye la ekhaya kanti ingcene netinto takhe lo muntu ubusuke kungenayo nje lentombi le bo 15 weminyaka iselijijane le bo 16 17 usuka angakavuthwa kahle lo muntu keja ke eMaswati ekamthatha kule yaminyaka koja lesisho seMaswati sisinalo ngananghomo uyayidla inyama akusho ukuthi umuntu lothatha umfati ngilesekane tinkomo nithuma umuntu lohlakaniphile nalo nemagonzo angeke nisithume sinamba ngoba anati le uthi hose nimtekile kanti bebangathanzi la kagane khona bata ukuqosha lapha bafike bakulimate labantu akasiyo umfati bambiteke kuthi masihlalisana libhodasi ligudlandlu lamagama nje onke abhekele eceleni akasiyo umfati